Khubor Niam na Don Bosco Media Network, Yuan Ra Shapi gi Khubor Niam gejala jong katayo baar jong banai Kyllalyngkot arjar arpun rio. Kimat bakong san hagani katayo kilong. Hun jurut kisamla Catholic Zone 7 hadin gelumpung convention ha solan. Long yo jisu utan rai gejunget jong pi kentu Archbishop Victor kisamla. Shonglei ke Zonal Youth Convention Kebasan Hanong Kotleu Mautawar Parish. Bat Snow Serong ke SACYM Zone 8 Ban Penong ya ke Zonal Convention Kebaningkot. Bat Mentangin Paj ke Khubor Bakam Benya. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 7 ha ke Jingalam President Samla Raphael Sinkley Samla Ribor Mautho Sketri Kyllalyngkot no ya ke 5th Zonal Youth Convention kabelalong South Ngilenter ha ke pra haduk katway terik Kyllalyngkot arjar arpun rew ha solat parish. Ha ke sengi penkut ha ke katway terik ke sengi terai lasdang da kemas pekut ha ke bau Most Reverend Bernard Lalu Auxiliary Bishop John Khubor Niam ba Shalong ulalong unong penbenta ya kemas pekut bat ban samru ya ke ketinu blay rengkat ke seneng ke kraw syaki kun samla bat syaki pat dionget. Hakamas pekut la senran lang de Kyllalyngkot soblay bekin Thup yo parish priest Reverend Padar Michael Sun, Padar Hieronymus Lingkoi, Padar Pius Shadab Episcopal Vicar Jong Khubor Niam ba Shalong Balong Ru Zonal Youth Director Jong ke SACYM Zone 7, Padar Bhaku Par Shadab CMF, Padar Charman Kongshe bat Padar Don Bok Doling. Lepenchit penchengan yakni kesengi da kejing don lang kiriu pau kemat kethan ki bekin Thup yo MLA Jong Kamauti constituency ba Charles Marngar MDC ba Kinjo Lang Rangtong kinongkit kam berim ke SACYM Zone 7 kinongkit kam ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Central Body bat ki balasyak khot sengobha. Palat arhajar tam ki kun samla ki delegates kin thai bat chinrang ki latuj ban shim menta kham tam hakani kesengi penkut. Hakani kesengi ke SACYM Zone 7 Kyllalyngkot buram mi gitu ki kun samla ki belawan syakmat haki kerdan pule SSLC bat HSSLC jong senam arhajar arpusan bat chikitu ki nokit kamberim jong ke SACYM Zone 7 ki bela shimti ya ke sakramen jing kentiu kurim. Kyllalyngkot buram bro ikiriu niam kenthai bat chinrang jong ki santli ki parish ki bahap hapok ke Zone 7. Hadin kejing mani sakramen balai lamdo Reverend Padar Pius Shadab Kyllalyngkot ya kini kesengi de ki program beper na ki khon samla na ki santli ki parish jong kini ke zone. Usamla Raphael Sinkley ula ai kejing keren kublai ya baro ki bala shiminta kini ke lempung basyongkun syongblai. Lepen hiar ya kelama da MLA Jong Kamauti constituency ba Charles Marngar. Most Reverend Bernard Lalu lepen bana bagi convention Jong usnem arjar arpupra kanlong ha umbir parish. Hatu badai ke jilang jinsan, hatu badai ke kam ke bapitrei, hatu badai ke sap di pong di bapidon, hatu badai ke cilabor ke jobi, hatu kadai ki paralok ki bapidon ni hatu kidai kita ki cimpau nam jungi hagila pathai Khubor ke bani ya tulun ne kadai juk jungi mentan ka babun ki priu ki sarang bagi saulau bangan sibun ki nombor ki babun yang la kadai Instagram la kadai Facebook page nga ne agino ki wai pat kilat pathai Khubor tena kata-kata para samla be bara bun di sama mata, na babun na pray chuni ngilong, kemudian kita paring connected digitally, but disconnected emotionally. Ngilong connected digitally, handang ba kilat pakai Khubor, handang ngilong disconnected, but hagar ko berkat chuni, hagar cubur berkat ke chuni. Ngibun kam bun, but bun kaya, handang yang pray chuni cubur kam chuni teteng ni sotuli, kadulur kemesim chuni. But ngiyo si buon di cintip. Kaya ka bang ngiyo cintip manta? Bahar kaya kita nak mat jungi. Si buon kaya kita bingila bantip. Ngila bantip lagi ke perthai baro kawai. Ngiyo si buon di cintip. Handai teng kita ke cintip. Kita kelabot ini. Tenang kata-kata. Nolong jungi ni kaya baro kaya.
kebaban seingi kadai kejikwa bagi kiu syakmat ka kecim kebabaroh dan kata kejang nur kecimtiang ni kecim syarem kecikus lain mensim ya kalawai mengintip ke ai kalawai cumi kanlong bateng keciklomat cimut nomor gim sutu hakanu garanti bagi dai banyai hakanu kurkom yang pensyong nongrim ya kecim cumi tadai helok kene ka nongrim baka balang mata kasgi kabu hapenai cumi ni kecim amat cumi ya kecim kabalang mata kasih kabu akmat jungi bandi pusan ha kadi kasih burom jaga baptisma ke jong kris ha kabau blai ulapan paw akmat jungi u ayu kris na kabanta jungi baru blai pun paw akmat jungi ru ngidai ki ai akmat jong blai ha kadi kasih burom baptisma jong kris u blai pun paw hangi u ayu kris na kabanta jungi baru blai ru pun paw hangi ngidai ki ai akmat ki jong blai tidak kata-kata oleh ni om bau kris udah kecil kermen jungi kabaptisma tadi ketendrai jauh kecil kristan jungi bau kris udah kecil kermen jungi kabaptisma tadi ketendrai jauh kecil kristan jungi hakos pan mata kasih kabaklan sepang kabaptisma jauh kris ngiran sipun kimat kibangila berbusan na hakos pan mata kasih kamat kabanangkong kabangkwa penbuah khmat jubi kesamla kadai-kadai banak baptisma jauh kris ngiyoi bau blai udai ublai ubawan sini ublai ubenpaw ladi ublai ubamburi ladi ublai ubenpaw ladi baru udai ubawan sini gospel ke itu ini bau jisu lawan nakalilaya syawa Jordan bansak penbaptis Yohanes kabaptisma ju Yohanes kadai kabaptisma nakabantaban penkuy digipom ujisu udai ublai ubam dan prop ai roen ubnan kam ya kada baptisma jo Yohanes Kelempung ya kenduk lang youth convention kisamla Catholic na zone 2 kablane laisngi kelekut no ha ka khatway terik Kyllalyngkot da ka jingkemen ba ka jing shong shipment sim ka bakra ya kini kelempung la pelong haying maniba kamaria nong yarap ki Kristan parish Kyllalyngkot Palat spangut kinongkit kambat nong mi kmat jong kiseng samla na kisantali ki parish ki bagan Thup ya Kyllalyngkot nong thamai laban apa shulong bat mau nyang la kila shimenta ha kijing hikai kijing batai kijing atai bat kijing emer jingmut halor ki babun ki phang ki bedei kijing em ki samla kum ki lawei jong kabalang ban penjeliu ya kijinget bat ban long ki atiar babha ha ki emlang salang Hakini kelempung, la emerging mut halor kapang banlong ginong ilam ha kechinget, bat banlong ginuksa babha, ha peding ki para samla, ha kenu ke jeli bagi kendu bat banyetre ya ki kam kicam. Ha kesngi penuai kini kelempung ha khatway terik ki program ki lesdang da kemas pakrau melepin minta dok soblay Reverend Padar Ristar Malnyang Zonal Youth Director ha kabala shiminta de ki hajar ngut ki samla bat ki pat riunget ne kini santli ki parish ha kini kesngi lapen kop buram rui ki samla ki balawan syakmat ha ki jingpuli ha ki sports bat ki we ki sap pekerpang ya kini kelempung la play pat ba do most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha ga kendai terik ha ka bau lekin tui ki samla ban penlong yo Jesus Christ utenrai bat utelong bas kem jong ka jinget ban duai barobor bat ban kener ki sangkti ban yarap ki barabriu ha ki jingdon kam jongki ula kenturu igi samla ban long kinong yelam bat kinok sababha ha pedeng ki para samla bat ha ki emlang salang ula pen ken mauru igi samla da ka boong pilong ka laway bas kem jong ka balang bat jong ki para briu ha ka jingkren penwai ka lumpung o pastoral secretary ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Damali Masar ula kentu ye ki para samla ban bu akhmat kum ka peding jong ka jingem yau Jesus Christ ka jingkermen bat ka jingklan bor kawan bat ketut nya ka jinget scam hau Jesus Christ ha ka jing palang bat jingkring jong ki rong kani ka perthai kimat peding ki balami na kani ka lumpung kilong Uji Sukres utamai kecing embryo, bat udai ujing kermen jong kun benriu baro hakani kesela pertai. Kam palang, kit kam, ladai jong kazo, dai kanogunu kam gim dai benle daga jing bom banse. Ni syakri om namar pepikwa burom,
kwa jingero kwa yo bainong yalade to syakri da kaman sim jong ukres kaman sim jong ka jing smuret syakri da ka jing ie bat ka jing kemen kasam shispa kat khot ka baat syakri ya utrai da ka jing kemen syakri ya utrai da ka jing kemen syakri ya kabalang ya ke imlang salang da ka men sim basmuret da ka jing ie bat ka jing kemen ko samla ba ie jong ka zon jongi togin im ya ka jing khot jong blei bala prik dak hangi hakasi baptisma bagi long ki khon jong blei bagi tu khot jong ka balang ngin dup yai long uling do unong itu lupa baru sim syadu ka jing im bam jukut amen en yaro yau Yesus Kristus ibaro namar gani kalong kamet jonga ya ka NIT na ka banta jompi ha ka ju kom layabam musim ka kuri bada ka bayu email la tuai ka khu bulai laksanran uong to sien batu di nagani pi baro naman gani kalong ka kuri jong snam jonga jong jutang thamai bom jukut ya ka ban pimi na ka banta jong pi madang banta ka babon na ka banta ka jing ma pi ki pop tole hikane ban kan ma yanga Kajing maya jong kajingnya nama kata kekmi jong blai ringkar bu Joseph bukuy ukurin besoti jongka lambar ki apostol bukuy berki martir bakrau buram ringkar berkiri ukuy baro haki bagi shania banyo jingeram naga jingesa lambar Kyllalyngkot jongki hakaman jongmi ngikar pat kotrai to ai bone jingknya jingpen yasuk jongi un pen roy kasuk kasain mar ka jingpen em ya ka perthai baro kawai tos ngobha ban pen scam ha ka jingai bat ka jing e ya ka balang pilgrim hang nei hasla perthai rengkat bar syakri jongmi uliyo kupa bako jongi bad victor lendo bat banat lalu ki bishop jongi ka ken hon ki bishop kilando baro baru pai baro ya ba melapon long ujongmi tos ngeu tos ngap iki jing duai jong kane ke yeng kasem ka ba melakhot baniu lumlang hakmat jongi kokpa ba isbun ha ka jing isnei jongi tulung lang halade yaki khon jongme baro ki bala sapriang hasatlak ka perthai ya ki men ki para jongi shinrang bat kenthei ki bla khlano kerpange I Martin badya baro ki bla pins ngo bha yami shwa bakin khlat nagani ki jing im ni pudya to pudyang yaki da ka jing ye shakahima jongme hangta ngi kemen bandon badnya hunlang de keburam jongme dau krisutrai jongi dau bamethe sai hak perthei ya baro ka jing ma Kyllalyngkot Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kebakan Thup yan Riutli ki parish kalapelong ye zonal youth convention kebasan ha kabalang shinong nongko lo mautawar parish ya kini kelumpung ya kenduk lang ki khon samla lasdang naduk ke kendai terik Kyllalyngkot bat kut ha khatwei terik Kyllalyngkot arajar arpun riu lasdang ye kini kesengi da kemas bekoi balapin menta do lingdo sat most reverend archbishop Victor Lingdo ha kajing senran lang reverend padar Leo Yaubor ZYD ke zone 1 reverend padar Ambrose Lamin padar rangba ke mautawar parish bat kiwe ki padar ki sestar ki brodar bat ki pai riunget na kindriu tadi ki parish ha kesning ke krau umus reverend archbishop Victor Lingdo
ula kintui ki kon samla bekim dei banduk jeng kermen ha ka jing em jangki namar kilong ki bakordor hakmat jong blei bat ula ongru bekim dei ban bu teng ban le ya ke ke babha na ke bentak balang bat ke em lang salang ha ka no pai sngi lasdang ya ka cultural program bat ka jing pen kok buram ya ki samla ki balawan shakmat ha ka jing puli jangki Most Reverend Archbishop Victor ulay lam ye kajing mani sacrament nang tawla penhir ya kalama jong ke SCCYM Zone 1 bat ula pen bana ba zonal youth convention ke Banrio kan nong hamau yong parish house ne ma rajar arpopra Ningkong gabeneng kalapli wan gabeneng nama lakhang ye gabeneng nama ke pop jong adam bakem lakhang sundap Henry, derba kabab kismau Jisu agwa jadan la pli biang ye kapeneng. Ya u balong ke lenti ba ye kipriu baro ki banget hu. Anda la yo kabab kisma kabar u mensir bakut ulah yar halo jong u. Ulah syapan sne hu mensir bakut. Ulah siapa selea mesti makoi bakubala keren profet Isaiah nyaus pak senam syuab Jisu nuan yang percaya unwan uta u Yesus Kristus nang penem u Mesia ulah siapa selea mesti makoi nang tahu satu lebut ki kampala berpegoj bapang bestem ki babala ki bakelut ki bapang krel bat salong nong pelayem ya babun ba Kadai hari ni, mesti berkut raya, halo jong Jisu. Hangto kasin menengkong galadon ke Trinity berkut. Ublay upa, belatau lebu yang ibara. Jisu Kristus, belah siapin baptis ke wa Jordan. Bat mesti berkut, belah pensle ya utra Jisu. La pensle you. Dah mesti berkut. Utrai Jisu hirong, syaban yalap pajba, mensim utrai udan batnya. Ulapan seleyanga, banyalap kubor babha, haki bedok ki barang ni. Manang manpulau yang unang petkot pekia, ya ki bapang bersitam, ki berjenjar ki belanot, man penmi badi ki bayap, man penim ki bayap, man penyat ki bedekok, man yui ki balak. Man petkoi yang bapang krel, man bekrat kitu bay selong berau ke bodung syaitan. Man pelai lot itu baru bay belong berau hak pop kasang. Utrai Jisu andalap ong yakani gospel jung Lukas. Lenong sau kan dia odu arpo. Hang tu sedang banyalap pajba andalau dap dan musim bakut. Anda lo mesti buku lahir halo jauh kasur jauh blek pa kong kumni uni udah ikut bayinya jangan yang bagas ngop hai syash ko jauh kata dengan sedang jong kajing yai pajba Jisu hakalileya keleng kari Israel banyalap man penkena man penkot man penim man pelai dut Para Kristen, Yesus tenat bametakasi kasi ya baptisma Jisu lai tili ke jingja ke peneng ke lapli mesti berkot lahir halo cu bat kasur blai pakong uni udah kot meye cunga do syach ko jauh para Kristen bi Jisu layak itu lai beda ke peneng ke lapli mesti berkut lahir halo cu ublay pawang di kuat biye junga ban mentapat kede yang ngiru padon hangi baro ngiru ni kelalong Kristen ni syapun baptisma la ai keten yang ni Jisu udang kumcu ublay pa udang kumcu pilong ki kun biye junga yau banga sumhae ke SCCYM Zone 8 ke lepelong ye ke zonal convention ke Beningkong Nongra Shillong ha ke katway terik Kyllalyngkot arajar apun riu
Wat la kelong kesnat niam ke bedang long, Henry kelayo ban penlong ye kejing ye kenduk lang ki samla jong ki santli ki parish, ki bahab hagani ke zon, ki baken Thup ya ka parish nong ra, umbling, nong mensong, mau pat bat mau pedang. Lepen shingan ye kini kejing ye lang, da kejing don rengkat upadar Paul Kyllalyngkot, padar Theophilus Sotun CSC, padar Francisco, padar Justin, ki sister RNDM, ki sister Young Missionaries of Charity, sister VSDP, ki sister Holy Cross, rang bak balang ke Maulen Ray, ki nong ilam jong ki parish beper jong ke zone 8, ki nong syak kot ngobha, bat ki pat reunget ne ki parish beper. Hakini kesengi bakrau, ya kemas pekut lepin minta da upadar Paul Kyllalyngkot. Habasam syukipat reunget ya keketinu blay, upadar Paul Kyllalyngkot ula keren syapang ke baptisma, bawat ujisu kun ublay upediang ya ke baptisma, ha kejing long kun benriu, kenang ba unle ya ke mon ublay, da ke mensim ke bekut, bat ngidai ban bot ya ke nuksa jong ujisu. Kumjuk ru, upadar Paul Kyllalyngkot urbesut ha ki kena samla, ya kejing keli, udai ujisu na ke bentajungi, ha genok pai sengi, ke Gospel Warranty Program, ke lepin syong shit ikipat reunget da karwai ke siaw, ke put ke tem, ke syat ke masti bat kiwe ke jat jinglek kemen. Lepin kup burom ru ikipadar ke sistar bat ki katuk ani ke nong syak kot ngobha, de ki dekot ke SCCYM Zone 8, bot sa kejing mani sakramen, ke basyit ram, bat kejing penhiar ya ke lama, kum kejing penkutno ya ke First Zonal Youth Convention, arajar arpon riu. Kinong ay jingkren kini kesengi, kiken Thup yo padar Theophilus Sotun, kisamla Khubor Niam Karbuki, Eugene P. Marbo, Erikton Milimpeda, Lurshai Marbo, Silvana Nongklau, bat uba Albert Nongrum. Lepen kutno ikni kejing lang kisamla, da kejing erwai syat kemen para reungen, bat kejing ay kublay markeliam. Ya ka baptisma. Ya mentahinya kuaban pen-i, baik bak, bamanga, ngadai ukun benriu, bagi kun benriu kini ban pertubut yang kata ke jingkwa ban ujisu ukwa yang i ban ong, bang ini ban pertubut ya ujisu. Ban syak pensum pensai daka badau mensim bekut. Tak ada kan Yohanes loong. Ho ngap pen baptis sepi tang daka Henry utau ban sawan hadin jengah. Utau ban sawan hadin jengah. On pen baptis sepi daka badau mensim bekut badaka ding. Katakan kaba Jisu wan jengah pertaikan ban set koi. Ban pendit penbiang sisiaingi, ban long kita biang kita kikun, kiba orang pi mana kikun binong condition, kikun kiba koi kiba suba, ban long kita kikun play biang sisian. Jisu orang menta pen baptis, bangan pen iru, sekipai ba bangadai ukun benriu. Kumangi tip, orang Jisu di kun jong play. Berkunjung priu bolawan jangan pertai lingba kemaria testi kekemi jengi kekemi jengu berkekemi jengiru ni kebamantagan kebamangi ngihap menyepusan hari kepor kebau Jisu ukwa yang iban peni kita kenuksa wabha ban lek syaka baptisma ban yo ya ka baptisma. Kenigin ka ba Jisu yo ya ka baptisma shuwa ba mau onsdang ya ta ka kam ka ba ubreu pa ulat muyu ya ka egi ka ba pa ulat kwa yu ya ka egi ka ba pa ulat plan na ka bantaju katakan shuwa ba onsdang ya kata ka ministry khat ni ka kam ba ka ba mau di ban le kakam jing pelai im yaki khun benreu nak kati jong boman nau soi nau dusman teu Jisu ulai bansha pensum pensai yerade ko men ko para biye hatu mangi belasha pensum pensai da ka umrau mensi mukoi hatu ngi im em kum Jisu Namar ka baptisma ka pelang yang i
uwei pat ukris kawei pat ukris ngikot hakatin Latin alta Christus uwei pat ukris te hakata ke jirong jongi kum ki khon jong blai kum ki khon ki kristan ki washa pan sum da ko umro men si mo ko hatu ngi long na em kum ukris Jisu hakilai snam umi na kata ke jinglong blai ke jengu ulait ban yalap ya ke khubor ke babah ulait ban le ki kam thla ki bo blai ula ai ha u Jisu hari kata ke baptisma kan u kham ting kham re shu kali ke bor jengu benta ban ya khun ban ya le ban job yau ke pop kesang ban job yau sui krei balong kenrat na plengki kenrat baro balong try na ki try baro katakin ke bo Jisu umi na katakan ulai banyala ulai banyang saki yalau jong kupa tarau pipulina gospel jong Yohanes ka gospel jong Yohanes lele susu batai susu singi Bak da kini ke Khubor ni lapoi shi ke bekut jong kini ke Thup Khubor. Ni ai ke jingkut bok ket ruang pi baro, bat bapindon he ke jingkot ke jingkia pen chat pen klan. Ni kerpak de pi bala de don ki Khubor baja gi parish ni ki shnong jong pi, bapin pa de pen tip shengi hau tiu number bedon ha ke screen jong pi, kena mengindang la ban penmi man kata yo ki Khubor Niam ke jela. Keblai shibun oblai un kerkui pi.